Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abahagarariye RFCM turarwanya ubutegetsi bwa Kongo na Joseph Kabila Kabange wategetse igihugu bari muri Afrika y'Epfo muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro byateguwe n'umuryango wa Tabombeki. Umuyobozi wa RFCM Colonel Nanga yerutse kubwira abanyamakuru ko azoreza itsinda yini muri Afrika y'Epfo kugira ngo hamwe n'abandi banyekongo baganire ku buryo ibibazo byugarije igihugu byakemuka. Nkuko Nanga yabiteguje itsinda riyobowe n'umuvugizi wa RFCM Lawrence Kanyuka ryamaze kugira muri Afrika y'Epfo ryanitabira inama mpuzamahanga y'amahoro n'umutekano itegurwa n'umuryango wa Mbeki mbere yo kujya mu biganiro. Kabila tubiye n'umuryango wa Mbeki yohereje muri Afrika y'Epfo intumwa zirimo Nehemi Mwiranya wabaye umuyobozi w'ibiro by'ubwari perezida wa Kongo Kinshasa, harimo kandi Andre Kimbuta wabaye guverineri wa Kinshasa, Francine Muyumba wabaye senateri na Felix Mumati Kitenge wabaye minisitiri wungirije ushinzwe ingengo y'imari. Ibi biganiro by'amahoro byatubiyemo abantu benshi barimo mu butegetsi bwa Tshisekedi n'abatavuga n'ubutegetsi bwe. Gusa muri Kongo Kinshasa bimwe bivuze na leta ya Afrika y'Epfo kubera impamvu itatangajwe. Perezida wa Kongo yashubije ubutumire bw'umuryango wa Mbeki ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire ku buryo bakemura ibibazo byabo, bityo ko ibiganiro by'amahoro bitegurirwa hanze bigamije kubarangaza. Yatanze ubutumwa nyuma y'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muya yatangaje ko nta muntu umwe mu butegetsi uzajya muri ibyo biganiro kuko ngo byagaragaye ko Mbeki atumva neza ikibazo cy'igihugu cyabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryo muri Afrika y'Epfo ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda, Bwana Kanyuka yatangaje ko amagambo ya Tshisekedi atesha agaciro ibindi biganiro by'amahoro biyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Katari. Ati kareta nyizi neza Washington iri muri Kongo, Doha iri muri Kongo, ni mu mahanga kubera icyo avuga ko adashaka kurangazwa n'ibiganiro byo hanze. Yavuga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose ashaka intambara. Ibi ni byo yahoze avuga kuva mu ntangiriro. Tabombeki wabaye perezida wa Afrika y'Epfo kuva 1999 kugeza 2008 ni umwe mu banyapolitiki muri Afrika bakurikiranye hafi ibibazo byo muri Kongo Kinshasa ndetse banabisobanukiwe neza. Hanyuma ariko kandi mewe umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo Kifara Kapenda Kivu yatumije inama y'igitaraganya mu barwanyi b'Abarwazirendo bakoze imyigaragambyo yo kurwanya icyemezo cya perezida wa Kongo Tshisekedi cyo kohereza Brigadier General Olivier Gasita mu kubuza ko umwaka ushize perezida wa Kongo yagize Brigadier General Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa by'igisirikare n'ubutasi. Ibiro bye byagombaga kwa umujyi wa Uvira kuva tariki 2 Nzeri Wazirendo bafunze umuhanda wo muri Uvira n'ibikorwa biteza imbere abaturage. Basobanura ko bamenye ko Brigadier General Gasita yageze, bamenyesheje ubutegetsi ko bazahagarika imyigaragambyo mu gihe bazaba babonye uyu musirikare avuye muri aka gace agasubira iyo yaturutse. Bashingiye kuba Brigadier General Gasita ari umunyamurenge, abarwayi Wazirendo bavuze ko ari umunyarwanda ushobora gukorera mu nyungu za FCM barwanya ubutegetsi bwa Kongo cyo ko badashobora kumwemera. Umwe muri Wazirendo yavuze ati hano ntabwo dushaka kuri ya munyarwanda ukumubona ibintu byazambye muri Uvira biterwa na Gasita wite General umunyamurenge umututsi ni tumushaka hano. Uwite General ne itongo yavuze ko Brigadier General Gasita afite imyumvire M23 byo ko ariyo mpamvu Wazirendo bamwanze. Ateze twaganira na komanda w'akarere tumwira ko dushaka Gasita tumwira ko agenda. Brigadier General Gasita aracyari muri Uvira, abarwanyi Wazirendo nabo bakomeje imyigaragambyo isaba ko agenda. Meya Kifara ku itariki Nzeri yatangaje ko bibaje ku bikuru byo muri uyu mujyi byarahagaritswe n'abanze icyemezo cya perezida Tshisekedi. Ati bibaje ko mu minsi 2 twabonye ihagarikwa ry'ibikorwa mu mujyi wa Uvira nyuma yo kwanga icyemezo cy'umuyobozi w'ikirenga perezida Tshisekedi hatabayeho kuvugana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Meya Kifara yasabye ko hategurirwa inama yihutirwa yiga kuri icyo kibazo ibera mu cyumba cy'inama cy'umujyi wa Uvira mu gitondo cyo ku itariki 5 Nzeri. Ibutsa abanyekongo ko bakwiriye kubaha inzego z'igihugu za perezida wacyo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Urande Makuru yatangaje ko imiryango mpuzamahanga ikwiye gufatira urugero ku ivangura rikorerwa Brigadier General Gasita mu gukurikirana ubugizi bwa nabi bukorwa n'iryo huriro rishigikiye ubutegetsi bwa leta ya Kongo Kinshasa. Atana amakuru y'ingenzi kandi impamo akeneye kwitabwaho byihutirwa cyane cyane imiryango yo mu karere mpuzamahanga ikora raporo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Wazirendo n'imitwe bikora n'imwe FDLR ingabo za Kongo n'iz'u Burundi byamunze n'urwango bifitiye abantu bose mu bwoko bw'abatutsi umunsi ku munsi byifatanya kubagirira nabi. Nyamara ariko umutwe wa FCM turahiye kutazihanganira imvugo z'urwango ndetse n'ibyaha by'urwango bizikomokaho bimaze igihe bigaragara mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Ituri ndetse no mu bice bya Kongo Kinshasa bigizwe mu ruhare ry'ingabo za leta ya Kongo. AFCM turatanze umuro kuri uyu wa kane mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Lawrence Kanyuka ati Alliance Fleuve Kongo ntabwo izongera kwihanganira ubwiyongere bw'ubugome n'imvugo z'urwango muri Uvira, Ituri n'ahandi hose muri Kongo Kinshasa cyangwa se ibyaha by'urwango bizikomokaho. AFCM turashinje ingabo za leta ya Kongo zirimo FARDC, FDLR, Maimai Wazirendo, Imbonerakure n'ingabo z'urundi ko ari ryo rikomeje gukwirakwiza ziriya mvugo ibisa n'ibyakorerwaga mu mujyi wa Goma mbere yuko ingabo za FCM turazibohora muri Mutarama uyu mwaka turimo. Uyu mutwe wavuze ko imvugo z'urwango n'ibyaha bizikomoka muri Uvira biri kwiyongera ku buryo byamaze kugera ugasongero kabyo. N'imvugo AFCM turivuga ko iri guhurana n'ibitero bya gisirikare ry'ingabo za Kinshasa ziri gutegura zikanaga mu duce dutuwe cyane n'abaturage aho ziri kubica zikanatuma umubare munini w'abantu bava mu byabo. Uyu mutwe wasabye ko ubukangurambaga bw'urwango n'ubwicanyi bugamije kumaraho ubwoko runaka biri gukorwa n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa bihita bihagarara ntacyo urakora. Hanyuma mu nama ya kabiri yahuje intumwa z'u Rwanda, iza Kongo Kinshasa
Leta zumwe za Amerika, Qatar rumwe bwa Afrika yo kureba kwikirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Abayitabiriye bemeye kwikirwa mu bikorwa ryo birimo kugenda buhoro nkuko bivuga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena umwaka kuye mu ngingo 9 zirimo kutavogera ubusugire bwa Kongo n'ubw'u Rwanda no guhagarika imirwano, guhagarika cyangwa se kuvana ingabo mu bikorwa, uburyo buriho bwo kurandura umutwe wa FDL no guhagarika ubufasha bwa leta kuri uwo mutwe hamwe no gucyura impunzi. Iyi nama yo kwa gatatu yemeje kandi ko ari ukugenda buhoro mu gushyira mu ngiro zimwe mu ngiro z'aya masezerano, ko mu biganiro by'inama hibanzwe ku gukemura ibibazo bituma ibyo bitaba birimo imirwano ivuga mu burasirazuba bwa Kongo ku itangazo rya leta ya Amerika ribivuga. Muri iyi nama kandi leta ya Kongo n'u Rwanda zongeye gushimangira ubushake bwazo mu kwihutisha gucyura impunzi nk'uko zabyemeje mu nama yahuje leta n'ishami ryita ku mpunzi mu kwezi gushize. Abitabiriye inama bashimye ko hari inama igiye guterana y'urwego rw'umutekano ruriho cyangwa se Joint Security Coordination Mechanism rwo kwihutisha imihate yo kurandura umutwe wa FDL no kwihutisha ko u Rwanda rukuraho ingamba zarwo zo kwirinda. Leta ya Kongo n'ibihugu bimwe na bimwe by'Uburengerazuba bivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi muri Kongo Kinshasa gufasha M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana ikavuga gusa ko yafashe ingamba zo kwirinda. Leta ya Kigali n'ibihugu bimwe by'Uburengerazuba no bavuga ko leta ya Kongo ifashe FDLR, ibyo Kinshasa yakana. Muri iyi nama intumwa za Kinshasa na politiki yo gufasha FDLR kandi zemera ko ari ingenzi gufata ingamba zifatika nk'izo kurandura umutwe niko bavuze. U Rwanda rwo rwemeye kubahiriza ubusugire bw'imbibi za Kongo no kuba ari ingenzi ko ibikorwa byarwo bigendana nuko kubahiriza ubwo busugire nk'uko leta ya Amerika yabitangaje. Muri iyi nama intumwa za leta ya Qatar zabwiye abayirimo amakuru y'uko ibiganiro bya Doha hagati ya M23 na leta ya Kinshasa byifashe. Zavuze ko ibyo biganiro ari ingenzi cyane kugera ku mutekano n'uburasirazuba bwa Kongo. Gusa itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntirivuga ibirambuye kuri ayo makuru yatanzwe. Radio mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI yavuze ko amakuru yamenye ngo ari uko impande zombi Doha zisa n'izananiwe gutera intambwe ifatika mu biganiro biganisha ku masezerano n'amahoro nyuma y'ibyumweru hafi 3 babisubiyemo. RFI yavuze ko impande zombi zaheze ku ngingo zo kugirirana icyizere, by'umwihariko ingingo ikomeye yo kurekura imfungwa ku mpande zombi ikaba itumvikanwaho, mu gihe AFC turimo ko hari abarenga 700 bagomba kurekurwa na Kinshasa akabanza gusuzuma intonde z'amazina yabo zikemezwa n'impande zombi. Kinshasa yavuze ko hari abasirikare barenga 300 mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bafunzwe na AFC bagomba kurekurwa. Impande zombi zigomba kubanza kumvikana kuri iyi ngingo hamwe n'izindi mbere yo gukomeza ibiganiro nk'uko RFI yabivuze. Mu nama yo kwa gatatu u Rwanda na Kongo byongeye gushimangira ubushake bwabo mu gufasha ngo ibiganiro bya Doha bitanga umusaruro, ndetse impande zombi ziyemeje gushyiraho umuyoboro tekinike w'ubutasi n'igisirikare wo gusangira amakuru mbere ya nama ya GSCM izabera Doha nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yabitangaje. Leta ya Trump yashyizeho umuhate mu guhuza u Rwanda na Kongo ngo haboneke amahoro mu kwizera ko abashoramari muri Amerika bazashora imari bo mu karere cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo leta ya Amerika ivuga ko yabikuye mu nyandiko impande zose zumvikanyeho yiswe Regional Economic Integration Framework, ivuga ko izafungura amahirwe mu bukungu mu gufasha iterambere rirambye n'amahoro mu karere. Abasesenguzi bamwe bashidikanya umusaruro w'umuhate wa Amerika bavuga ko ushingiye kuvana inyungu zo mu bukungu mu karere kurusha kubaka amahoro arambye. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika baritswe urwego rugenzura itangazamakuru mu Uganda rwahagaritse by'agateganyo radio na FM ndetse n'abanyamakuru batatu bayikoraga nyuma yo gukora ikiganiro kitishimiwe na Minisitiri Jimmy Muhwezi mu ntara ya Kigezi. Abanyamakuru bavuze ko byakozwe ari akarengane uko gutumira umuntu utavuga n'abakomeye bitagize icyaha. Icyo kiganiro cyanengewe mu Minisitiri Jimmy Muhwezi na Chris baryo munsi ntihavuzwe iby'umutumirwa yabanenze byatumye bafungisha radio. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abanyamakuru na nyiri radio bavuze ko barenganye uko General Muhwezi asanganwe radio ye ku giti cye mu karere ka Rukungiri, ndetse ngo niwe ubwo wisomeye kuri radio ye itangazo rihagarika Bona FM yahaye ijambo wari uhanganye na baryo munsi mu matora ihagaritswe kuvugira muri Kigezi. Iki kiganiro ngo cyagarukaga ku mitangire mibi ya serivisi muri Uganda cyane cyane mu bitera umutekano no mu ikoranabuhanga. Iyo umutekano iwe na General Muhwezi y'ikoranabuhanga ni ya Chris baryo munsi, bombi bakaba ari abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ku itike y'ishyaka NRM. Umutegetsi w'akarere ka Kanungu nawe wahanganiye n'abagabo umwanya wo mu ishyaka NRM yavuze ko gufunga iyi radio no gushaka gufunga abanyamakuru bakoraga ikiganiro kukanga no gutera ubwoba abanyamakuru n'abaturage muri rusange bitwaje ko bakomeye ngo ari ibintu bikwiye guhagurukirwa muri Uganda. Iki gihugu cya Uganda bivuga ko bakomeye banyuze mu gisirikare cya Museveni badakorwaho na buri wese uretse ubwe cyangwa se umuhungu Jean Muhwezi Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Muri Uganda hari amatora ya perezida mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi azaba ahanganye n'abarimo cyaguranye bate Alias Bobo Wine. Ihagarikwa ry'iradio muri Kigezi ryakuruye impaka muri Uganda yabo mutavuga n'ubutegetsi, imiryango utegamiye kuri leta ndetse n'itangazamakuru bavuze ko ari ukuniga ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu gihugu bwimitswe n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Burundi banenga bagenzi babo mu guceceka mu bibazo byugarije igihugu kugeza ubwo umunyamakuru mugenzi wabo afungwa bikaba nk'ibisanzwe nta n'umwe uteye akamo. Umunyamakuru Marius Muhirwa ukorera radio na televiziyo by'igihugu yatawe muri yombi ku wa gatatu, ariko ngo abanyamakuru bacecetse nkaho nta
cyabaye. Umuvugizi wa polisi mu Burundi yavuze ko umunyamakuru yatawe muri yombi akekwaho gutekamutwe n'uburiganya, ngo hari umuntu wamuhaye miliyoni enye z'amarundi amwizeza ko azamushakira akazi ko kwigisha mu mashuri yigenga, ntiyakamuhajya gutanga ikirego. Abanyamakuru b'umunyamakuru byigenga n'aba leta n'abatangaje iyi nkuru abavuganye na SOS Media bavuze ko impamvu abanyamakuru baceceka ku kibazo cya mugenzi wabo uko leta babibye mu icyoba hamwe ntawe ukibasha kugira icyo avuga mu gihugu, kandi ngo bizagira ingaruka ku baturage, kuko niba abanyamakuru basanzwe bavugira batagira kivugira basigaye baceceka ku kantu koroshye nk'aka ngaka. Umuryango Committee to Protect Journalists wavuze ko muri iki gihe itangazamakuru ryo mu Burundi riri mu mwobo, hamwe barikora babaye bantiteranye cyangwa se bamwe mukenda muke, kandi ibi ngo byatumye Burundi buba ruvumwa ku isi yose mu kuniga itangazamakuru. Uretse bake muri iyi miryango nta kindi kinyamakuru kivuga kuri ritabwa muri yombi rya mugenzi wabo, ibyo bagaragaza nk'inkeke ku hazaza h'u Burundi, kuko iyo abanyamakuru bacecetse rubanda iba yarumiwe. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika manitswe twagize inteko ishinga amategeko muri Kenya bahaye guverineri Nairobi n'abajyanama bakorana iminsi 60 kuba bake mu bibazo bihari bakava mu bintu byo kweguzanya biharaje. Abo badepite n'abasenateri bashimye ko perezida uriya muto na muke w'ibihe byose Raila Odinga bageze ku masezerano yo kumvikana no gukorana, ndetse ngo byahaye abajyanama nabo ububasha bwo kweguza abaguverineri badakora neza, ariko basaba ko abantu bajya bicara bagakemura ibibazo batagambiriye kweguzanya gusa. Umwe mu basenateri mu nama yasabye ko iminsi 60 yaba amahirwe ku mpande zombi yo gushakira hamwe ibisubizo byagaragajwe, kandi guverineri agahina mu mavi ibintu bikazashoboka. Izi ntwa za Rwanda zibukije abajyanama b'intara Nairobi ko atari byiza gusubiza abaturage mu kajagari nk'akakurikiye yeguzo ry'Itegeka Nairobi Bwana Mike Sonko kuko yegujwe ariko ibibazo ntibikemuke. Hari abandi basanga kweguza abaguverineri nk'uyu wa Nairobi bidakwiriye kuba igikangisho cya politike, bikwiye kuba bishingiye ku bintu bifatika kandi bikurikije itegeko nshinga rya Kenya, atari ibintu byaraje byamunyumvishiriza.